米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O sakafana au ita ci Yes Kristoan ku suar no放在来做啦。圣经是为了让我们认识耶稣基督。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨卡杜萨阿提摩蒂，萨卡杜鲁阿兹方，5 kusafau atusir suarsa maharateng iso nano kamangan ho iso a mafana kiso to fangzarai juhlal unini a fangzarai juhlal ko pakafana ai tisonan a papitier ichi Yes Kristoan ta mapaorib kiso saan。提摩太后书第3章第15节说：“你也记得，你从小就明白圣经，就是能给你智慧，指引你借着信基督耶稣而获得拯救的那本书。” Sarikakaaw o paranaan nomita ko fangzalay jular amitier ci Yes Kristoan。Misaosi kita to suar no fangzalay jular to sakafanaaw to lemak ni Yes. Ta mitlutlu kita to sifana no fangzalay jular amitlemak to maamaan i umitulungay kita to pinangan ni Yes。圣经是基督信仰的基础。我们读经，使我们认识耶稣。我们在凡事上遵行圣经的教导，则是在效法耶稣基督的精神。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangaw, unano sini ata iso apafuri i tamianan to fangzalay juhlal. Saka nanay o misap unaray ato masarutsulay ko falutsa ako ami saosi ta tanagtag ko falutsa ako a mitier i tiswanan ato sa ay pidiyas tulalan iso ko kalutlimak ako。主啊，因着你的恩典赐给我们圣经的话语，愿我以谦卑专注的态度来读经，使我有坚定的信心，并且凡事不偏离你的道路。Pakai ni i tatamaan nay angangan nutapang ci Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。